gagayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man kanikab sa inso tintay i-drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kay Gina Silvio. Kastimanti ko na ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. Adda papaaba nga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una ide nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki ide jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko reng, kabagis. Wan pare, tay lalaki a kapsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, kurang? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanun. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Adamat ka di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta diyak kaya ti artag ngagbalay na burdal. Kan diyak kaya ti bisita a burdal ta maringringa. Diyak kaya ti naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asili dapakantia pa ba ngamin saw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito'y ilay. Ado, dagsapol iti pagabangan dito'y. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na itanak ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga tagay ta? Nagpintasan na babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng. Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jaya deng. Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilid. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga agsapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang o may katakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema, nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw, nang yugak iti sidaem. Nagadong amin tilinutaw, kat sayang no jak may baos. Ala, agyamanak nga rod, tata? Kung kayam adeng, madamag kumanlaeng, manutawan baon. 22, tata.
Ada ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya, may mayat mo't lang ti single akanayon. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano, awan sapay kidin ah. Nadaman na batbati a loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida ading. Tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saan na, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada, giti kusina manan. Kung may ganitaw, tanay, diyak mapanawan tayo, lutlutway. Nay, nagsapa ka mo tin naglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutluto masidamaw. May bus mo na ita. Hindi na yun ako na, tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga kami iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Iswambay kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom ading, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka ading. Aywan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korso nanak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di balay ka. Sigurado ka? Wain, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, edyak lang pagaraw. Damat gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, itinakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuha mo iti abay tiridaw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiridaw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong natatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta.
Tulungan na, ta, bagkatin ta tayo. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso itisida inyo a borders na. Dahil paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay a border na. Ada, dahil napintas abalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na di abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangay iti pag naadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga eh. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuan da, Inso. Sigurado a panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon, Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Sana kasta. Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiyestaan data nagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder kaw. Aniya? Adan to napintas nga ipagmamanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko'y kabsat na napingsapa na ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Limbrin ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga manon ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ang tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day jay adeng. Naimbag na orasyon, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundo mo tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabaling ka ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko parakin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lang ka, aday. Apay nga, papanawan na kong insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Ilinubit ko nga ba, hindi kwarto nga ayan, mautinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw, nga i-renovate ni kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga rin, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabani pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talungal daw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate.
Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga ron, sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita ka papaabangan na dita ka Aruba. Ngam nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Wen, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wan. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, ada nasawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay, Waitress iti may sa restaurant tata. kastaya. Alaga na, panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mawan. Tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagaya marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kunara nga'y parinobet na di balay na. Sa pinapanaw nak. Ngam saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bali a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wen nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kada pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaam. Kan uray inlapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala. Kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga kastoy ka na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemaen ti paghabang mo.
Kaya Diyos ang wan, tata. Agayatak ngamin ka. Kat no kaya tinak may libre hindi pa nagnaid mo diti balay ka. Ha? O niya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti pa nagnaid mo diti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talag. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak kat nga ruday. Kwa. Oo na. Sige. Sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang nagkapu ka dita silang timay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagais, saan samot lamay may sa tinubiam kadagiti border mo. Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ayusan mo ta? Ito niya agapaw. Nagidya kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua dano biam. Eh, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan, dakmat nang tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam ba't amin a border mound. May salang, ha? Di mo paggigidanan nida, tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubiam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Adayamot kasta. Nang, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrekanda kami tagririn nisot tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka, alak-lakayan. Adyat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta, mga ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan takman na kabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol, ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyag lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ay ayatem kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Jack, wano ni Carol? Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan bakagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si Katipilya. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mati mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Aday ka, aday. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi na subsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siya ti Pilyam, minso. Siya ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka.
Kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak apo manaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rey. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Diya ka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti daydi agundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan daydi pasamak na amiris ko ti bidot ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kiti nagadalak daydi pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone, kablaaw kan bendisyon kada kayo amin. Sapay lang kumata dito maipaaya drama itakat agserbi nga adal kan pagpampanunutan ti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa timber sa napudnanagan tintay drama. Ngabsakbay na makablawa mampay ni Belinda Merculio dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, ni Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kapsat Timber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga po iti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti nasikugak ti pagtarayan to istoryak kan iti nagbalin nga asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Dimbar! Lungkatang manday toy! Dimbar! Disturbo mo't na itaan nanang iti panaturog. Dimbar! Uy, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nureta na nang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak ang mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae na nang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Kasi ka ti makisarita kan kuwan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti amatain inawam si ka, Juniper? Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbatan ta, iti nagja-jamming tayo, iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawit kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibaga mo iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawit ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte ka kiti na nang. Imposible mat adi mo malagip. Napadasak mat tan tinabartak iti. Nga malagip ko matlata dagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit na karo ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Crush nak lang da jay. Iso asak ti ibagbaga na anakasikog ken ko na. Hanggang saan ka di?
Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga amati sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raon. Apikutin dak na kita ababay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amata sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga ro, tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan naman. Sigurado ka, ngay so ti amaday ta. Tama pa na kiti balay na, tay nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan, tatang? Baybayan yun. Tauray anyat ar-aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga may ti maalala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min ka na iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko, tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abanasang. Pakawanandak ko, matatang. Kasanungay, Maridalia. Masikog maten jay anak ka. Wan nga road, pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amo ti sawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng namet nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Tanay barkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makin-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduwanan no ka. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wen, siyak nga ron. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka na ilasin. Pimu daw kamot nga minay. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat sana ka main initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kaano pa yasin mangpot ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak di makamo, Dimber. Hotel mo tunti imayanta, Dimber. Kunak ama pantalag merienda, in-take out tamot tuntay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Thank you Ores si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si ka na ita. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahanin niya. Adda na amwak anak ka. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamin dala ka no anagkuyog. Kahit pinagbagaam ko man ni Nemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta ay bayam nga roden ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na agya imbagak kan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kini Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat.
Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyamanak, Nana. Umayak man mang tad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman balasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, anda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula no maluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya, ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayak mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw a marikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasama kiti nagbautan ta. ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masakti ang matasikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda napasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, ang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga sakti ama na ita, wano saan? anya kamot tan Dimber. Di ka lamaas yan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amo yung ay, no sigod gaya mo na masikaw, idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang matial daw, manipod ikipit Basta sa... dakkel, ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayjaya, ni di sakbay nga adda na pasama, kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay, ni Mia balasang ka. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawan na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakla pagaro pakas dito ugali day di tao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wan nga rod. Nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kitamam, kabayatan ti panagdakkel dya ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oo. Panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak.
Kahit anya ko mano karupro pa kita. Kat, apay, di mo lata maaklon aputop dagijay. Kat kaing-ingas mo launay. Tawa, adayaw. Jackpot yun tayo ta. Jack Marik na Apolos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada ta ah. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod ah, karupro pa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, may amon day di atao niya. Uray ta adamot trabaho ta ado. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wan amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siya ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot ah. Ngam Jack nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan niyo, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga-sabali ang lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, tada nga rod mabalin na itibiyag ah. Wala, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Ano niyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Oh, saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagito'y manay, oo. Inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, wan nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rodan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasa yo man kanyak lagi taladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na iya adimber anya anak kau. Kita mo't na ito impupos na Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Nagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana. Di na ko marabang na ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dyan lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Ngamitamatan, bagtik a lalakay, dilagbain, agraraman. Timban! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawa mo. Nabartek manun. Wan nga ron,
Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakit. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umain na sabtan dito ay barangan, mahal. Umain na kumbangan. Sinaaksan na itabakit na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardaraso do sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak agsinatan tanaumaakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub ko kay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga mintar aramidem. Minalam nga agbartag ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan ni ti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, taikan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan ng yaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti na ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta na itsuram. Agulay ka ditan. Bilangang kadimber. Maysa! Wan Marian, umaya ka. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kaya't akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngayon na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada, anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Uwan na nang. Ni kadi Edmond ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuuwakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laang ti mamagsina kadata. Iso atakduran ta, dayta nagsinapatan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta.
Dakas ka iti karatista ka nakak. Aklo na ka napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko sinaan, mabutengak latat, ado dagiti ka kaanakan namang bambantay kanya. Gadjak pa yan maaramid ti mga pakenkwana ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan, kat adadalat ta ije balasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At di manan ti gayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsakbay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok, ni Roda Baradi dita Herona, Tarlac, kan ti pamilyana. Kastamutan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Kalaocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini Kabsat Eli sa napud na nagan tintay drama. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At da kaaruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapida iti balkon, ag sinsinong batda. Rogyak man nga rod ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsinsinger itilon. Apay naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay ayang interesado kayo iti day ti lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da rayay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan, kastamo ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ah? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngum dayjay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Kay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Tinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada kun kwa na. Oh?
Ubing mat na dya lalaki ng isaw. Imposible Aman, tatang. Agar aram kanina na Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nalakwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Nini. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro. Isa kanayon di tabalay na na dyan alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada. Kat karo ba tayo maulaida? Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigidan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya makikigdidan. Sika. Siguro ay nakasto taramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpasumay, sipsiputan amin na garaw-aw. Ay, saps! Baliktadan tilubong! Sikat man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anda ko mati binibiyangakin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakarayon, kaya atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na karayon lang agrugay dito sa akong ibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaasok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, ng dito'y man, ipagrugitan ka. Uray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na gitaaso, may. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito, eh. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sikat yawan babay na. Bakitan na gumaras gay. Si ka nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atong galagkape kayo di balkon. At dalat ta kasinsinong batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay na makiapa tar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyin nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Agrelax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano gagragsaka, no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan, Ignoran yun. Sana sikat ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo husto ti timplana. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto lang ang anak ka. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak ka. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay.
Ay na. Ano, talaga gumaratigit ang babagat kita. Na, apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, Bitoy? Tiyag sili, magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-iger na. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadil. Nay, apakasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan na dyan pampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Agam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubigan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Dahil pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansin. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayong siya. Kat baste din yung aminan tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito yung balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim emote, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mat dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awang madakas nga aramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano ngay naklunan nakmirna? Nabayaga kung nagar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangka lang agsasaaw. Anya pensyon ngay bagbagam. Tsak to pa'y among agpinpensyon ka. Ha? Aya? Haus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Tsak amuray ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga road? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito yung balay. Anytime. Silulukat to yung balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato nun, Mirna. Aklunan na kaun tagasawa ta. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso lang, ipangudyaw. Umay na ang rugit nito'y parahangan ay. Agungungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy taki di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay ka mat dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramin mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Ang dapay nga min papangak. Kano kayat mo, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapin na. Wala, tapno nagagat ka nga kukulite.
Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abitoy di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo, kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min, Nananay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kamal. Pasablugan na paibot bitoy. Talaga ang nagpintas ka, lete. Ni mat gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mat nanang. Kita ma, kumanatawa. Sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananan, tay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Dapat kayang pasurot na foot massage, lete. Ay natuan Ay, anya day jayan nga ay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apa nga paturong mo ti husyo di ti balkong ngay? Parsyaklaan day ta. Gagangay na atag sipsibugak ka garaw. Apa nga minakundi si Bugay ti mulam kat kalkalpas la ti tudo itay. Awang bibiyang mo. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, kumay ka dito balay. O sige, nga, nagtawayan ka. Okay, I love you. Ha? Eni, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadut-dutan. Un nga rod, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramidan da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinungbat kayo. Apayayakas na kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nakastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong nga inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay sunobya na ng bakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit napintas ay sexy pa. Napunaw. May mayatong tikas ka ng tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailaan. Day talakay ngay. Nakulbutin. Eket uray sita. Nakulbutan. Papay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatsyor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito yung balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Hala, umunod kayo tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman na kiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak.
Siyak ti makalaban mo, Tese. Day naman ti bagbagaan. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agrom nga minantay na mga papay ti ama. Data amam, ti mga papakininanang ko. Nika, kasta gaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak mo, potiukan ko. Ay, na, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na pa na mga nawag ka nagityan na ta. Ay, pasunatan na ilay. Tunay tayo na yan. Husta! Papanam, Tese. Sungatak day dyan nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustaon, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito ba na iyo? Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paring tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Awan mir na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Parang dunggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day tikat nanang, tatabitoy. Gapoy ti panagap-apay yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ah, Ha? Kape, Mirna. madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anta dita. Nakaturog pa eh. Ay, na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko, timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamag. Mirna. Liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamat lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamat ngamin, kanayon nakapangagan idi. Wan tardamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko ang boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla ang amang bayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun, ije manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Nawan. Jakmat inaram na jay. Suki naklaang na jay. Mirna. Sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen. Saan asikatin kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tagay agpanatan abalaw. Apay ko subyan tati na palabas. Si Kaman, bitoy. Nanang, adda kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Isa pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumagap-apan, balasang kao. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nanamirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan ng Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangibaga Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo matanawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit ni Tessie. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang.
Kasta unay ragsak mi kan ni Eli ta nagkapyamot langan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagida ket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta? Baro may na napakasaritaan wano kapadasan ti mga ganyo ita dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Greta sa napud no anagan, tintay patangatangay drama ita, ngamsakbay na makablaawa mampay, da Leonida Bagala, Atlantic Ocean, Jonna Marie dita San Nicolas, Ilocos Norte, kani Leon Lopez. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyanang, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak no awan met nobyo. Kat kaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak tibagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kita ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti na pan nagresponde. Atap da nga di kalman ti agsapaan natay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Isumat lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kad kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awampay asawam. Kaya mo aya amay tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang, Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan kasano nga rod ang makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka. Wano saan? No makitam laki di an nasingpait. Kanadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga no maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan bergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tayo para luto iti karen mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaaydan sa ngamin ide? Piman met nga ron ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay kasawaan na ide. Nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makita. Agam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tuning, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Ket nagpadaan dan ay anak ko ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan ak nga raw. Sanay, lumakay mo't tin ambaraw. Day tamang nga ron ti ibagbagak iti anak ko.
Nga mawam kano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay banok? Ang bayam, ta ikuyog kung maminsan, ta agam amo kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunying. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng nga iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy maitulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga itikad-kadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Alahag sa gana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y among ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbak tabalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naing pisakiday mo, ugadam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray sa unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Unman datang. Kaya't kumat makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi anak itak. Alangan raw agrobot kan. Ta pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kintap no masapa tayo ang makasangpot ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ka, ayam amukin ka, tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at di ka naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw, ti ibagbagakin ka nga anak ka, ni tibursyaw. Aya! Ay na, nagwapo adim makaltoy putot mo Ay, kasmat la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, wow, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko ba Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige lang, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapantay ako ijay balay dananam aloida. Panjat kuan tayo ijay. Inta makipangan Greta, balasang kao. Isaw, natibur siyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasaranda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damat nuang ta anak kaw. Adapay baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga ro dagiti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Kat da kayo man. No siyak wanlatan Si kangay mo Greta anyat makunam. Kat, no anyat pangadang yung. Sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apag naidan, na kayo ti masuro.
Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot ha. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Unya ron mabalin da matag naan ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaanan mi Iyawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kada kayo da ita, baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, ti Borsyo. Uwan, ngam kadaanan na nabalay na ito Tatawid pa ni tatang na ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y ti Borsyo. Di tama na Di ta banda ti kanni kita silid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agminmin no lang talat na ngaruran, Greta. Alang nga ron. Aginanaak man pa'y kani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiborsyo. Tiborsyo, anyamot tan tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't tan. Jak nga ron kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan Anya kamot tan. Sapay jak kayat ti awan digo na amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak binantayam itay tadda kalaang mat di ta kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit di ta kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalati di ta karuba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya, mga anak na mabisinak. Apayan, nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Andala ti oras. Nakaturog nga tan. Greta, ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Di ta karwar amaturog. Tagi ka kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpaisun di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga siya ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan tanaudi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sapay nagado ti lamok di taw. Agmustitero ka Anya? Kumusta nga jinsan ko, Uncle? Adda puto nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan, Uncle. Naladaw la siguro. Saan mangagpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limbasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di Balayaw. Way, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ Kalapaw yung talon nyo, anya, Uncle. Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pusturan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwestuna. Ken uri ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken day ta up ti kama. So katam day ta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katami ti violet. Nalabaan nga rood. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga rood mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti yap mo. Ijayak nga roodan bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababaunan.
Adamat imam, di agluto ka mat iti kanam. Syaklat ta kanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tangarudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di ka matkaraman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay, sapay mabisina kong. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto ka matlataan no kayat mo. Di mat nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tajakpay nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, tibor siyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kaming agkatunusan tatang. Lapit kayo pa yan agdan na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pa lang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat sumag. Mabalin nyo matagkad kahit no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alo makayak no adda kadundinak akalaban. Anya akalaban na sasawang matibor siyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya't agsubli ijay poder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal may sana nang. Di kam agkatunusan. Nga nyo pa imat iti panawon ti bagbagi nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo at tinagdarasudos nanang. Makita nyo, tibunga ti kinadarasudos yun. Da kayong tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din, agsublikan ijay tama nga nururayon na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat lagi ti gargaret mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y laing chat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak lang ang dagiti gargaret ko, tagawit akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang Tiburcio. Amangan na niya ti kunan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatan. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinay bayam apumanaw ngay. Kati sumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At nangaruditan pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay nga agmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka. Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Hanggang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tiburcio. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa-check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti balay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga no kaano apimanaw. Kastoy mat ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyag pampanunutan manakaw.
Apay akasla naliday ka. Awan, tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak met ngamin kada kayo Sina adagos met ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anay bagdasaan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro, tatang. No ay ayatem ni Greta, ikagumaam di mapan mangay ayo ken kwada. Urnos niyaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo metan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Adan na kemyaw ngagpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanog ako. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pay lang amin no sinaam laang. No di mo kumapinanawan di asawa am di adda ko makatulong am mga awiri ti anak mo. Ah? Apay ngay akasta kayo. Didak kaya't atulungan. Ibaga mi di asawa am ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran tanak yaw. Tulungan nakman mo't amang awir iti anak ta ti bursyo. Katuna, urayok ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanigibala nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mo anak subli inji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga gagarak ti sana amang tulong kang kwa na mga waawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsubli ken ni Tibursyaw. Kasi na, nakapanunot mo't laeng. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan da ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo na kamdan, amudan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mat sika. Kay, anya nga ron ti aramidin ta. Kat, panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaitan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa, kasjay. Saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ka, siyak mat ti masurot. Kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y, para ka na kayo iti anak ta. Agyaman ak ti bursyo. I love you. I love you too, Greta. Naurnos mi nga rod ti bagbagi mi iti asawak kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. Luaga pa kami man, maurnos mi metladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam di tan tinagpatinggan, dayta kapadasan wano pa kasaritaan ti may sakapsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.